Metong po ka rin kainan ko, human weakness po siguro. Penitang, at nako po kay na potang karas ka rin lagyo da rin tao. Neng kay balo kulay tsura, pero kung ba na nalalagyo? Potay sabihan na lagyo, kay akalingwad ke, nga kumayan. Neng kay lalo na po siguro, uling nanitang nakikarakala contacts ka rin tao. Sipa mo ka rin apat na parokya, sipa metong nyamong parokya, nung mga 5,000 retang taong ka rin, na mo pin. Nakasakit ti memorya nga. Neng kay po kasi, tintamong ako po, aus ining karanasan na sabihan ko, tintamo po galing wave ang po pang smile. Nambunin sabihan, we only smile and wave at people. Alata naman talagang direct contact, kilala me, just smile, hello, wave, yari. Iwari po. Pero there's a difference po between smile and hug. So, smile me at kinawal me, liwake kay ito. Balo me, kilala me, ngarapin po. Napinimisan, kanako po, potang ka talaga, yung maging relasyon tamo mo is smile and wave, taka po malambat atatandanan, malagwara kang akalingwan, may nako po kukoti, karas kay matambage. Pero po tang imeto nga tao talaga nga kayabe, may halimbawa po, dening kayabe ko kening radyo, ilan ang ilang akakit ko ng martis, ala nang minaliwa, ala naman mo, mamiragdag dem balago, mamiragdag dem masanting, ilan naman po, it's so easy for me to memorize their name. Muling pong ating kong direct contact at pane ko lang akakayabe, wari. Napong po, migpaurod ko SM muling day off. Ko pumiga ka na ka, penumbok ko na po at penasakit ita migpaurod ka na ako. Doon nakinyana na ako. O nang makatalakad ko po, uling minuran, bibagsak po yung nakaskanauran. Mo po kini San Fernando, andyan po king Angeles, so kwento ng kaluguran, niya pong, at ko po SM, kumilwal. Bisa na akong lungal, kumilwal. 4:13, biglang buksok na rin maskanauran. Makataklad ko po king sliding door, kaya pong door na po ng SM, papaluwal na po, uling panay na albeng kung tumila yung ulan ba, kata, andyang mulay na ako mo nga ako, misakya ko sa, atin ko pong kasiping nga babae. Dalawin na ako po, mako-conscious ko. Lawin-lawin na ako pong makanyan. Nang kaya po may bata, among nga na pong makanyang ka na ako. Dinawi kaya po, patay nga ako po. Kaya po kilala. Kaya po atatanda na nalupay kaya balo lagyo. Nga ako po. Yan linawi kaya po sabi na, among tao ko po San Matias, anak na ako pong makanyan. Wapin pala. Ako na, malaram nga. Kaya sarili ko. Ito po bang, kaya ko, yan lawin kaya, wapin na yan. Atatandaan ko na itsura, balo ko na nung ninyo. Lalo na sinabi niya po yung lagyo na, balo yun po rin kasi malagwang kaya katamong atatandaan are good memories. Wari na po. Itang may be persons na kaya beta mo na talagang we cherish that relationship po tang kay retang memories tamo with that person. Talagang for keeps na po nga rapin sasabi, manatili lang kaya katamo yung mawala kaya katamo. Pare. Napin po po tang pisasabihan na rin tatandanan, tao, are the good memories we have with these people. Pare. Pero balo tamo po kaya katamo, detang katandanan tamo, dapat detang good memories. What really matters nga napin po are not just the good memories. Nang kaya nga napin po sasabi kaya katamo, our memories of how we struggled in life. Dito po rin nga naking kaulaga. Kasi good memories, malagwala po din how do you remember in metong karanasan mo kimbye na may malpak ka? Nang kaya po, we try to erase them in our mind. Wari kang history tamong yan Yung kanong kay katamong history kang Pilipinas, sabi na pintamertong artista, Marites Yamo, it's merely a gossip. Nga na po, chismis mo ka nung nga na pa naman. Ano po sasabi? We try to erase bad memories. Wari na po. But we tend to forget, din pong bad memories makes us strong as a person. Na, na buring for keeps. Uling, masakit lang Pero riyan baloy po, when we nung po na pong ninamnaman tala rin nakasanting maging realities at sana po realities ang po pang reflections, ang pong awareness tamo ken life. Halimbawa po, nabiyon po mag-prepare ko kanini, inaus kining metong karen parisyonary, uling balo kay po maging kwento kin biyana.
Kwento na po ining anak na. At niya pong frustration kay anak na. Uling na po katas expectation as a mother. Single mother ya po. And she wants to prove na andyang likwanin ng asawa na dining anak na they will grow good persons. Tapi nga tsukeng isip na, ela dapat pumalpak. Pero eya po tino ding metong pinalpak ya. Ita po bang may depresya, balo sabi na po ka na ako, bisa na akong mawala. Nga na po, ne? Kasi na po kata sa lawi keng sarili ng pong kareng anak na, tinya pong buring i-prove keng sarili na, natin niyang agyo. Tsaka sabi natin, no ka rin kumikulang, no ka rin pan dapat kong gewa nga na pong makanyan kaya. Kaya po sabi ko ping kaya, eka mimwa, lawin mo nung nanuing sasabyan na kaya kaning karanasan mo ngayon. Andyang nanang kaya pong pakisabyan niya mo muna, naku pakiramdaman. Masakit siya pulub Awsana ko, kumyak ng kumyak, takay singap siya po, tangkay mag-collapse siya po, kwento na rin yan din na niyang anak na, kaya sabi ko po kaya, kung kakanyanan mo yung sarili mo, it is not the end of the world nga ko. Tayo mo lawin na anong posibleng tuturo na kaya kaning karanasan na yan. After some time po, kwento, aba, magkalmayo, kay nakita ng kepo, nanong migpayaliwa ketang karanasan mong itang akong makanyan, na migpayaliwa kakeng panlalawi mo, ketang anak mo, ang pokeng sarili mo. Uling, bisa niya po ka na mawala. Biniru kaya papin po, nung bisa ka mawala, ating sapa keng leleyo, teka lundag, nga ako po kaya. Panyo no kepo, tambala mo maanta. Kasi nang kaya nga rapin sasabi, na po makaisip when we feel depression, frustrations in life nga na. But sabi ko po yan, what changed your mind nga ko po? Kung bigla-bigla kami kalma. Ito mo po yung sinabi na, mo ko kasi tinuknangan mo ko kasi tinuknangan. Ala kang patugot magsalita, magsabi. Tambala mo feeling ko kayong sarili ko nga na, wapen po kasing we are depressed, frustrated, mabablock po yung kay katamong way of thinking. Pero we need somebody to open it up to us. Timpo may itong tao. Nabi po tang ating tao, kaya kang kukulit. Katang nanoy tandaranasan mo, kimbi. Ka po magbuisit kayo. Just open your mind and your heart. Apansinan mo kayang sarili mo, atin niya pong buring payabot kaya ka. They may be, sabi natin po nandun, your bitter experience, but they become sweet. Bakit po maging sweet lang? Kasi when you try to change, you hear, just listen, kareta pong taong, lulugod makapaligid kaya kakarinig kaya kang daranasan kimbiya. Apansinan mo, karakal palang malugod ka na ako. Karakal pala rin taong pagmasabalanda ako. That's the reality. At ini po yung akakit ko kaya may basang ebanghelyo. Jesus, banat po tapong initial mo reaction, he may sound frustrated. Nung kayo may kiramdam, nung karen mong aliwa, may ngarapat, inggewa ko kayo, sana, detang lugar na reta, elami pa karok. Nga na pong sasabi, depta na kumaya, pero ikaw sinisi. Nga na po. Sometimes, na po kasanting itang ating mag-remind kitang nanong pamangawan mo. And I think Jesus, ita pinggewa na. I-remind na lang po, dening lugar na rin Sayang nga na po. Sayang itang darapta na ning ginuke kayo. Sayang yung bibigyan na ning Diyos kay kayo. You really have to realize, Kembie. Hanapin po, these are places that they are enjoying life. Tsula po karela ning pangpang na ning dagat-dagatan na ning Galilea. Masantin po yung kabayan da rin tao. Compared karita nga tsuka rin bundok. Kuling kinaregular income, umanibatan ken dagat, ngarapin po. Pero, eda po pakiram dalawin, itang mas bibiyena ning ginukarela, itang kayang lingap, itang kayang masabal. Ita pong matindi nga napin, sisyan yun kaya ngayong pamikasala, nga na po. Eda po pakiramdaman ita. Napin siguro po tandamdaman tayong ebanghelyo, ano man susumbatan mo, naman tang frustrated, yakarali po. The way I look at it, itang alayang patugot mag-remind, initok nangan. Ang kaketang dinin tao nga rin, they would realize their mistakes. They realize the reality nating pangmasmasanting. Sabi ko po niyang metong kareng humiling simbambengi ako. Nang kaya katamo, we feel so bitter in life. Kareng karanasan tamo. Puta, tamo dapat maging bitter. Dapat maging better tamo.
that we realize that these bitter experiences will make us better people. Hanapin po. Na balamiting re-remind na ning Ginoo para karening tao nga rin karen rugal rin Rinig kaya kayong pamangawan, they may be against God, but doesn't mean God will abandon you. Nga na po, Uling kasi, ini mong kayang reminder, karela, it's already a way of telling them, kaluguran ta kayo. Mari? Diyan ikatanan po, when we keep on reminding people, andyan pang makasaraya puso tisip, may tumimbo rin na sabihin, no, may patugutan, kasi concern ko kaya, kaluguran ke. Burik yung asopan nga, wari po. At sana ini po yung kakatamo maging panugali, kimbiyang ara. Any frustrations tamo, bitter experience, kimbiyang tamo. Kaya katamo po, kabudbo, ulala ko kabaldugan. Masanting la pong karanasan din, uling masanting la tuturo kaya katamo. At may kadini pa rin magindalan kaya katamo to become a better person. Wari na po. At po tang ating kang karanasan na bitter na po, pang frustrating. Pakiramdaman mo rin ang makapaligid, kaluguran na ka din. Huling ilan ding boses na ning ginukawangis na kini, na alam pa dukot mangulit kaya kanggang po tang migising ka, mimulat ka, aintindihan mo, at maging dalan niya pa para pamagbayo. Sabi na pimpunit ng kakwento ko, nung emo ko siguro kilitan, hanggang nene, masakit ko palub. At itapong kayang anak, after na nita niyang pagsabihan ke, sabi na po, thank you mo nga na emo ke likwan. At yan naman yung ginuta mo. Likwano rin alina na po. Uling balo na kaya sarili na tinireng mangailangan, nandiyan pang diptanan ng mayap. Uling era pa akakit, into ne mayap pababiyan na ng Diyos karela. Itaman po sa kupin. It may be bitter an experience, but let us always make it sweet. And let us make it better for us. Ngarapin po. Iyo po kakalingwan, naman para panasakitan tayo, panasakitan ni sarili tamo. Noon baka a good reminder laki katamo. How we survive, how it changed our life, how we convert ourselves kita pong reality, conversion, kita reality na nitang masakit, maging masaya at makabaldugan. Manyaman la po rin memories, muret ang gold. Manyaman la naman de memories, ang masakit. Uling rin memories masakit, ngarapin po kaya katamo, masanting lang paganaka, we are human. And we can change because of the love of God.